Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Palso, tinibaga kada kayo ti informante yo. Nagmalmalim kami iti imbaga malugar. Awan ti lima pa sa lugar ni Colonel Maravilla. Aniya. Wen Congressman, hanggang di kayo matanagan. Paliwan minto man ng agpaliw iti day lugar. Ha, Congressman, mobile dagiti pulis ni mangkamkamat kada kayo. Yeta, ibarpartak mo pa iti panagmanehom, Hector. Sana rumbeg ang makamatan da tayo. Nagsardengan ti sirena ti pulis ka. Pinasiwat matan tinagmaneho iti kotse ang nagluganan ni Congressman Marasigan ti Luganda. Surutek latay da. Sumarsaruno matan ti kotse ni Colonel Maravilla. Iti da ito akan ito. Sigurad wak ti pan nakatiliw ni Congressman Marasigan. Tumulong ak kadag iti otoridad. Tapno agdibusan ti kinadakes ngar aramidan na. Kalat ang nagsardang ti sarsarunwak alugan dagiti pulis. Apay nga ta nagsardang da. Ramipak ti paltog. Isardang kumatan ti motorsiklo. Nagkamang da iti turod. Sana ka basta makasidag kadakwada. Pito nga agpangatulaang dagiti buyot na. Iso na lakalangan na parmakanday dya, Congressman. Napaltugan dagiti yung patapulis. Iti dayja banda tinagtaod ang tiranipak. Miguel! Kumusta ti sitwasyon? Colonel, nakapwesto na imbag dagiti pasurot ni Congressman Marasigan. Iti nangato apas at titurod. Ayang dagiti pulis anang surot itay iti kotse ni Congressman Marasigan. Napaltugan dan, Colonel. Ano niya? Colonel, agkarada pak na umasidag iti sa kanang titurod. Not talinay da kalang dito'y. Awan ti mapasamak. Sige, Miguel. Orayam ti sinyas ko. Kunlaatag tagparang kadagiti kabusang. Ngam aglimbang at matlatagos. Sambudam tagkarada, kapayatan paramitan. Wan, Colonel. Sigurado apaputukan na. No kunlaatag tagparang kadakwan. Karatingan nyo ti tumalay. Raska na makadanon tayon itituro. Just imbati min di kotse iti igid ti kalsada. Talaga saan da kami nga inggan dagiti Manila Police. Sapay man tanulayang dagiti simuro tabuyot ko. Ken napabalang nga klase nga igam dagiti imot mi. O sino tinang paltog iti may isa kadwami? Kartingan nyo ba iti tumaray? Ni Miguel ti kumamkamat kada tayo! Nagulimak ti aglawlaw. Ang mga ano agpalpaliw laeng day dya, Miguel. Ha? Ni Colonel Maravilla. Oh, daytoy ti sabtem. Diyos ka, naglim mga dagos. Diyak napuntaan, tiyawanan ba ito? Kasano ang nakadanon iti sa kanan titurod ni Miguel? Natayan ti upat akadwak. Delikado na ito nga. Congressman! Anya tiramitan tayo! Talo tayo langan na nabati! Umalab ka lang, Hector. Sharpshooter ni Miguel. Diyaga mo, no anya tinaramid na. Nakalat-latan nga dahil sa kanan dito. Ha? Congressman! Napaltugan na ng timaysan! Santa na natalgad iti da ito'y alugar. Umakar tayo iti paglimbangan. Umaykan, Hector! Wan, Congressman! Napaltugan, Hector! Agmay-may saklayan. Anya nga iti aramida. Agmay-may salangan ni Congressman Marasigan. Numabalin. Tiliwan niya si Bibian. Tapno ikat ng baso na. Ayop ka, Miguel. Sigit kayo ti barukong ko. Sana kaskan ka lang timang parmag kanya.
iti makanawa na pasik ti turog tinagtaod ng ti boses na. Yambong nga ka, ket kabalan. Sana ka pati o itikasyan ka lang. Congressman, sumuko ka lang yan. Di kan lumaban pa'y. Sino ka kumaamang ibaga kanya itikas ka? Awan ti karbanga, Miguel. Miguel, siya kung ti makisarita kan kuana. Sige, Colonel. Congressman! Gusto ni Miguel. Sumuko kan. Ikanta kay tiguntaway mo agbiag. Kenas kanya ikaram tinagbasulam iti gobyerno. Liputan, dagiti awanan bayi. Isukibot ko ti may sapal tungko iti likodan. Kampay idi. Sumuko akong kadakwada. Kati puruak ko ti igam ko nga igam kadakwada. At dayta, naisukibot kun ti may sapal tog iti likodan. Colonel Maravilla, di kay agpaputukan. Sumuko akon kada kayo kini Miguel. Ingato kon dagiti ima. Colonel, nagparangan ni Congressman Marasigan. Congressman! Ipuruwag mo ti igam mo paltok iti sangok! Uwan! Atoy! Agtalinayad latala ka nga to dagiti imam. Umasidigat kan ka! Colonel! Ayok ka talaga, Congressman! Yibus ko ti balak kan ka! Colonel, kumpay ka kanyak. Naskan ang maitaray ka adagos iti ospital. Di na pakatalagan, Miguel. Kabailak nga buwang ti sakit. Gapoy ti panakamalto ka. Ngam, Colonel. Nao nagtitama ti bala iti bakrang mo. Di na pakatanagan ko nakmat. Kabailak ti bakit, Miguel. Colonel. Ti cellphone ko. Umawag ang adagos iti presento na kiti polis. Naskan. Ang makaumay daan tapos dito nakapasambakan ti enkwentro. Anteya, isumit lang kayang anagwaras dagiti nagado a soldado kan polis iti sentro ti tanatay gayaman ni Congressman Marasigan. Anya? Wan ma'am, ni Congressman Marasigan ita ti pagsasaritaan dagiti tao. At dapay lang ti bangkay na iti punerarya. Nagpatinggamat laangan ti biyak dayjay a congressman. Sigurado nga agtalan ti probinsya. Gapo iti pan nakapapatay na. Sabay lang ko ma'am. Sigon ka dagiti tattao. Nakainkwentro ni Congressman Marasigan dagiti pulis kan soldado. Ala, saan tan nagbayagpay dito ili? Inta ipakaam mo kada nana Amalia. Nataymatan ni Congressman Marasigan. Malamlamayan itan ti bangkay na ije punerarya. Boss, talagang agsasarunon ti pan nakapapatay na iti simmi na iti grupo. Limaban ka na iti otoridad ni Congressman Marasigan. Iso na disgrasya. Billy, kabisado ikabalan ni Congressman Marasigan itirangan. Kaputas sigot a general. Mas dawak lang. Na nagbita na papatay na iti pulis. Wan nga rod, boss. Kasla na rin katapat dyan at isigod ahin niran. Nagpiit ti pan nakapapatay. Sigurado a pumigsa man ti negosyo. Kaputa na tayo dagiti kalaban ko. Nasayahat matagas jay tinapasamag kadakwat. Saan tayo na nagrigat pa'y amang likidar kadakwada? Boss, nabayaga pa nawan asisiman mi titong galgaraw da dya Congressman. Ita, may isa na nalami sa bangkay. Rumbang lang ang mapasamang tigas jay kan kwada.
Anak, guston tinaaramid mo. Adun tinaitulong mo ka ni Colonel Maravilla. Tsak kaya't asika amot ti maisagmahak. Iso apa nga asim. Sarda nga mon ti araramidam. Nanang, si bibiyag pa'y laeng ni Don Braulio. Diyos ko. Natayan dagiti sanga. Iso nga isublat ko magtantipon. Patsak ani Don Braulio ti utak iti amin ang mapaspasamak itariribok dito'y probinsya. Miguel, talaga ka di adi mon sardagahan ti araramidam. Ulitak nanang. Isardang ko lang dahito yung aramidag. No naipabalod kon dayjay a Don Braulio. Aniya. Ngam no lumaban. Aramidag ti rumbang. Iti kabitan na panawan. Rumbang laeng ang mapukawen dayjay a Don Braulio. Musta ti sugat mo, Colonel? Masaya na tan, Miguel. Madipod rin mo haraki di ospital. Naganay kayan din. Malamlamayan ang tibangkay ni Congressman Marasigan iti punerarya. Adumot ang dagiti rimura kaso na. Ngam dinan maikaro iti pagbaludan. Tanatay matan. Wen, Miguel. Kinapod nun. Nagbalin ni star witness ti may sa kadagiti puyot na. Intudo na dagiti na ikaling armas iti kakaykaywan. Colonel, Positive, Miguel. Dagiti mapukpukaw pa'y nga igam nga ada iti database. Nasarakanan. Babaen ka dagiti na ikaling nga igam. Colonel, saan lang ani Congressman Marasigan ti aramid iti illegal iti daytoy a probinsya? Adu dapay. Ano niya? Saan pa nalpas ti laban kontra kadagiti big time a sindikato? Ni Congressman Marasigan ket may salaeng kadagiti nakaamak a gun runner. Nawaya pa'y lang agkatang-katang tilakay al leader dagiti sindikato. Sino dahi ta leader dagiti sindikato, Miguel? Ni Don Braulio. Sigod atao ni Don Braulio ni Congressman Marasigan. Idi general pa'y lang daytoy. Nakamamak atao ni Don Braulio. Agtamad kan kuha na dagiti kriminal. Kastamat ng dagiti daduma a politiko. Ano? Nabilag. Ken ato dagiti buyot na. Tunggal garaw day alakay. Nakabantay latta dagiti nasisiglat a buyot na. Ti planom itang aramitan barok. Maawatak ti inak tatakabo. Ngam narugya kon daytoy. Ripuuga kon dagiti managdakdakas. Barok. May sapay day a mayor karyan. Daklang amin matsampaan kat. Nalaingmat nga aglaman. Ay, agyaman ak unay ken ka, Miguel. Anya ti pagyamyamanan, tatakabo. Gapo, iti may tultulong mo kanya. Awan ti baal ko amang sango ka ni Mayor Carrion. Ti hustisya, ti panakatay ni Nena ti sapsapulag. Di kay madanagan tatakabo. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno maipaayan iti hustisya, ti panakatay ni Nena. Kapaya pinayaban na, boss. At na pata kapag natayo, Billy. Isapilino man ay bag dagiti tao tayo. Sa dino ti papanan tayo, boss? Iti punerarya ang nakamasayagan ti bangkay ni Congressman Marasigan. Anya? Kampay ini, makipagreknaak iti pamilyar. Kaya't kumata makita ti bangkay dayjay nga wanan bahin. Boss? Ala, isaganam jay lugan. Ti kayat ko, siya ti kita dagiti tao asumungad iti punerary. Boss? Saan tayo nga tangagpagkat iti papantay iti lamayan? Taapay kuma, ket natay matanda di akabusor tayo iti negosyo. Boss? Awan ti rumpeng a pagdanaga ang Billy.
Natalagad tayon itirwar. Nanatayan dagiti agpangpangta. Itibiyag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pilay! Antarin mo ni Don Braulio ti punerarya. Nagsipot kayo lang iti aglawlaw kakadwa. Dito yan mo ti kabusor tayo. Napagkatikadda tayo dito aglawlaw ti panirarya. Wan Pilay! Pilay! Jakman mo. No, apay na panunot ni Don Braulio ti umay dito ay. Yosi. Ang mga no, adapay na bati, puyot ni Congressman Marasigan. Kat liputan da tayo. Paliiwag kita iti unag ti punerarya. Kat awan mo ti karkar na naglaga. Basta dito agliway. Siputan nyo dagiti talo alalaki iti san unay nga dayo. Pilay! Sa bali ti madmadlaw ko kada kuwata. Iso, ne. Tumuwaran ni boss. Agsagana kayo. Ang mga nukilat nga damang lipot ka ni boss. Wan Pilay! Pili. Diyak magustuhan yan aramidan ni Mayor Carion. Itatag yung kanyang iti kabiitan na panahon. Sayang dagiti ibay bayad ko kan kuha na agatat. Tapno lang makastrap dagiti droga iti ilina. Marigatan kami nga umasidag ka ni Mayor Carion, boss. Nagado dagiti buyot na, amang bambantay kan kuha na. Anya? Hindi na palabas ngal daw. Sinurot mi dagiti buyot na. Napaay kami amang likidar kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Kabayatan na sursurutan mi ti kotse nagluganan da. Ada nang labas kada kami nakamotorsiklo. Kat pinabetak na ti kotse nagluganan dagiti buyot ni Mayor Carion. Anya? Naunaan na kami ti nakamotorsiklo, boss. Saan ang rason na itapili? Planuan nyo anay bag. No kasano? Amay datag yung kanyak tay jay ang Mayor Carion. Boss, Ala, ang tingnan kayo, Pili. Aramitan yun, di magbagak kada kayo. boss. Ada ko mapay bagak kada kayo. Anya na ita? Kasanon ti panangilibas mi kani Jaime iti pagbaludan. Asikasuan nyo pa yung umunan ni Mayor Carion. Naska na makasaritak tayo jay ang tao. Amok, aglam-lam mang dayjay. Kaputan na amuakon, kimading aramidan na. Sigurado ka akayat mo ti sumurot kanyang iti paraiso, Toro? Wan ma'am! Di ka madanagan. Sa anak ang mabutang kini Don Braulio. Nakasagana iti anyaman nga ramidan na kanya. Ala, sumurot ka nga rot kanya. Mabait na ang Ma'am Althea. Adda na patig nga alaag tay tugot ko. Anya dita? Mangimatak iti mo ko. Imbag lang armas ta. Saan yan? Siya kung ti makaamok ka ni Ninong Braulio. Sigurado ka, ma'am? Well, di ka madanagan. Tas siya ti makaamukan ka. Nagadayugayam ti paraiso, Ma'am Althea. Nalabsan ta pa yan ti mansyon ni Don Braulio. Well, panag ko na. Awan ita ni Ninong Braulio iti paraiso. Dagiti lang para bantay ti Atay Jay. Ma'am Althea, imbag lakit din tanam-amu ka. Apay anay bagam ti kasta? Gaputa na ikan maris ti biyag ko, ma'am. Uray adda mapaspasamak ariribok iti biyag tayo. Nagtali na adlat ta ti panaggagayam tayo. Toro, Kan naadanak iti gayam akas kan ka. Nasimpad kan man nakawat. kasta ka di? Wan ma'am. Oh, apay anak sinay ka. Kuha ma'am. Malagip ko lang tinapalabas. Ha? Kaslaad na kurang itibiyag ko. Kanayon ang malaglagip ko tigayam ko, ani Miguel. Toro, Nupudnuman asibibiyag. Kumusta nga taitan tigayam ko? Apay asaan magpakpakita.
Toro, namabalin. Diyak kayat nga isawang ti kastoy. Anya rita, ma'am. Saan nga tanga agul-ulbud laang ni Nana Amalia? Asibibiyak ni Miguel? Diyak mo, ma'am. Uray siya. Mariribo ka na, iti mapaspasamak. Iso adyak masumbatan na ita. Ulitak nga ibaga. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Nagparangkuman kada tayo. Kumaa, ma'am. Kailiw ko una yan, tigayam ko. Asidagdan iti paraiso. Agsik ko akon iti makanawat. Wow! Pudno dagitin bagbagada na Amalia kan na Rosalia. Talaga nagpintas ti paraiso. Wantoro, ngam aging ka ita. Maburbur siya nagpaila ang nukuko at talaga dagiti dadakil ko ti paraiso. Ma'am Althea, Nabasak namin ti dokumento ti daga iti kalapas. Ako kuha ni Don Braulio ti paraiso. ma'am, Agduado. Agpada ti imbaga kanyak danana Marcelina kenana Amalia. Apeke, tinabasak a dokumento. ma'am. Amangan no gustong tiimbagadakan ka. Isungag paliiwag. Napintas dati a lugar. Kan nagmayat ti riknak nga adda ditoy. Natal na ti kapanunuta. Diyak mailadawan ti marikliknak iti dahi ti a lugar. Kasla naggapo ako iti dahi ti a lugar. Ngam diyakon malagip no kaano. Nalabit nga idiubing kapailaang, ma'am. Ngam, pulos nga awan malagip ko. Ma'am Althea, kitaan datadagiti do alang laki iti saan unay nga adayo. Bayam lang ida. Para bantay ni Ninong Braulio dagita, diti paraiso. Ma'am, kas nasabali titigtig na ita. Kan nasiputak pa'y nga daing sukibot da paltog. Anya, At napaltog dagiti para bantay ni Don Braulio, Ma'am Althea. saan ka nga at padlaw ana si potang ita? Saan ka nga padlaw? Toro. Kadwa ni Althea tinakinagayam ni Miguel. Nagturong kay tigit ti bebay. Kat tumalang niyo ti awanan pa'y nanakin. Mapanakit ay andang agsasarita. Pakitaklat tayo ti kinaimbag ni Althea. Tayo so ti bili ni boss. Jak maguston ti panagtalang tiyaw ti lakyan ti aglawlaw. Asit gak kita. At kung magkayam to'y lakin agayem ni Miguel, Althea. Billy, Itay kayo pa'y lapalpaliwen. Adak lang itisan unay nga dahil iti paraiso. Un gayam. Ada na isagana makmakan para kada kayo. saan kami pa'y amabisi? Ma'am, mabisina. Ay, Mabisin mo't kayam to'y bodyguard mo, Althea. Excuse me, Billy. Sa anak a bodyguard, gayam ko ni Ma'am Althea. Ano? Nasingad agayam ko ni Ma'am Althea. Tanda ng data. gusto dahi tantoro. Di mo tutupan ni Billy. No di kayo mangan. Ipashare kayo lang ni taglawlaw ti paraiso, Althea. Panagkunang. Ado pa pisan mo na pasyar ito. Iso akadwaan kayo kani puro alakyan. Billy, di mo sang kadakamat alakyanak. Kalamang insulto. Relax. Agpungtot ka la adagos. Saan mo't adagas ti pagbagakan ka? Dakas para kanyak. Tugak sa tayo alakyan. Apaya kita anak matlatan, ha, Billy? Awan. Nagpintas kagayam no saan ka alakyan. Anya. Billy, pangasin. Panawan na kami kanito. Sige. Panawan kayo pa ngayon. Althea, Toro.
Talaga anaata kanyak ni Althea. Adan to na tantaw mo kanyak. Siya lang ti makatagit ko iti kinapusaksak mo a babae. Awan ti makitak abuyot ni Mayor Carion iti aglawlaw ti ili. Nalapit ang naglamangdan. Gapo iti napasamak kini Congressman Marasigan. Sa anak latang agsardang. Aging gaadyak makita dagiti managdakdakes. Oh. Adda nagsardang ako at siya iti saan unay nga dayo. Patsak aday tapasdag apalpaliwag. Ti lugar apapapanandag iti miyembro ti. Huh. Dagiti buyot ni Don Braulio ti agturong iti nightclub. Si putak ida. Boss, napan dagiti tao tayo ti pasdag kapag istambayan dagiti buyot ni Mayor Carion. Good? Sigon ka ni Albert. Awanan tinapaliw da buyot ti Mayor. Panagkunak. Naglaylodan ga po itinapasamak ka ni Congressman Marasigan. Kasta? Awan mo ni Mayor Carion iti balay na, boss. Dahil tatimbaga ti para siin tayo. Napan kayo ka din iti munisipyo ang nagpaliw. Ang mga nodalang mat iti opisina na. Nagpaliwi dyan ni Larry, boss. Talagang awan ti Mayor. Talagang harod niya glimlimangan na ijay ang Mayor Carion. Di kayo madanagan, boss. Di ka magsalday mang sapol ka ni Mayor Carion. Iti kabitan na panawan. Idatagmintin ka, ti Mayor. Pagkasipsiputan di lalaki iti san uning nga dayo. Nalabit adag iti lalaki nga dayo ti sangot ti pastag. Day jayan. Nagturungan iti. Ay kuko naghayam ti motorsiklo na kaparada. Nay. Inuwar na kigam na. Himatay yung pinaka-motorsiklo. Ay, delikado dito yan. Diyos ka! Kunako ka. Pinaltugan na dagiti lalaki di sahot ti pastag. Ay, matumbata ka na yun. Sino nga ito dyan ang paltog ka dagiti lalaki? Jak amo, gusto dahi ti amarikrik nak. Okay, kumain. Apay ha, kasya tinasipotak at tignan dyan ng papatay iti lalaki di rabi ay. Malagip ko ni Sir Miguel. Bueno, malagip ko. Nilaan Sir Miguel ti amok makaaramet ti kasjay. Nakita kong titigtigay na. Gorion? Ha? Kumusta kan, Gorion? Sino? Ha? Ay, Sir Miguel? Ay, si Kang Agpaisaw? Ay, kasano? Di ka kadlaw, Gorion. Kan di kan mas daaw. Si Bibiaga. Ay, sir, no kasta, husto ti atap ko. Si ka di nakita anak ang motorsiklo idirabe. Well, siya nagpaisa, Gorion. Kinapod nun na. Nakita ka iti saan unay nga dayo. Iti nakapasamakan ti pinaltugan. Ay, sir, tsaka mo no, anya ti bagakan ka. Talagang nasdawak iti panagparang mo. Kunak no, nanatay kan. Kada kayo amin na parasiin ko. Sikapay lang tinagpakitaak, Gorion. Sumurot ka kanyak. At napagsaritaan ta. Umay ka, Gorion. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, manipod kaawan mo. Ado dagiti napasama ka enkwentro.
Natay pa yun ni Congressman Marasigan. Rombang lang akas jay ti mapasamakin ko na, Goryo. Nagpatinggan ti kinadakas na. Ha? No kasta, sikati... Wen Goryo. Siya tinang gibos iti kinadakas na. Ngam saan pa analpas ti amin? Ado pa'y dagiti kabusor ko. Sir, napayag ti panagpukaw mo. Itilikudan day ta. At talat na dagiti ma'am amwak ang mapaspasamak. Anya day ta? Sir, itipasdag asimmerkan dagiti buyot ni Don Braulio. Ayuyang dagiti buyot ni Mayor Carrion. Amok day ta. Nabayag ang nagpaliwak iti day lugar. Ti amok. Kat dagiti buyot ni Mayor Carrion ti makainkwentro. Ngam dagiti matbuyot ni Don Braulio ti simampat. Kat, anyang iti plano mitang aramidon, sir. Nagparangakan ka. Tagasapulan ka, Goryo. Ay, Da kayo kini Conrad. Da kayo ti makatulong kanyak. May panggap iti panang sapol ko iti grupo ni Mayor Carrion. sir, Kalata nagpukaw ni Mayor Carrion. Uray dagiti buyot na. Awanan ti makita katakwada. di ka madanagan, sir. Si tatahanak lata at tumulong kan kay tanyaman niya oras. Agyaman at, Goryo. Nagsublig ni Kapsat Katalinaw iti lugar da, baraw. Kasta ka di, tatakabo. Sigun kan kuha na. Makipagnaad pa ila iti balay, iti kaanakan na apulis. Nasayat nga rin nung kasta tata. Sana bale. Tawan mo ten Hector amang riribukan ko na. Ayun gayang baraw. Kumusta ti panagpalyo mo ko ni Mayor Carrion? Nalabit ang naglambangan ni Mayor Carrion, tata. Pulos adya kon makita dagiti buyot na. Sigun ka nagita tao. Nabaybayan pa yan ni Mayor Carrion ti trabaho na di munisipyaw. Masarakak tumat lang dahil diyang awanan bayin. Nas ka nabayadan na ti inaramid na kininena. Doon apigsak pa'y kuma. Sumuro takkan ka. Tasyak abis mo ti mangsa mo iti dayjay nga awanan paen. Agtalinag kayo lang dito kalapaw yun, tata. Siyakon, ti makaambukan ko na. Sir, agpaspasarak tayo taglawlaw ti probinsya. Parang makakalap tayo ti impormasyon o sa dinoy tatayan da Mayor Carrion. Wen Goryo, talaga akas tati aramidan ta. Manipod iti naudi pa nagsarita ta. Rinugya akong tinagkalap iti impormasyon, sir. Kinasaritak pa yan, dagiti amok na impormante. Goryo, Ni, apay, sir. sapay la kuma. Tayo ti kabita na panawan. Matiliwan dagiti managdakdakas. Sir, Pinapudno na. Kaya't kumaten na makadan natin anak. Kastamaten dagiti gagayam ko. sir, Masya naklaw na kininanang. Kanayon nakabagaan, may papanitiar aramida kita. no kasta nga rod, sir. Nila ang nana Amalia ti makaamo asi bibiyag ka? Wen Goryo, malaksid kada kayo kini Colonel Maravilla. Ala, saan tan nagdadal pa iti oras? Mapantan iti nang iparking iti motorsikla. Sawaran tati aglawlaw ti probinsya. Kasta ka di, ma'am. Wendor, naibaga idi kanyak ni Billy nga adapay sa Bali a resort ni Ninong Braulio. Isuday pati kayat ko ang makita. Nalabit ang kukuha pa iti pamilyang tidakdakamatan na a resort, ma'am. Nalabit akasta. Sigon kanina na Rosalia. Ado ti salikwa, dagiti dadakkel ko. Ayan. Ma'am Althea. Dahito ang katsingasing ko lang. Anya dayta? Anya nga tano agpamarang ka na saya at kinibili. Tapno maamam tidakdakamatan na a resort. Pinadas ko nga aramidan dayta. Ngam agkadkad ka rin na. Di ka madanagan, ma'am. Addang aklaong itilikudang. Pampanunutak ti posibleng aramidan kanyak ni Billy.
Nukas pangarigan ta kasarita iti nasaya. Ulitak na ibaga, Ma'am Althea. Siyak ti makamukan ka. Iso ang kanayon nak ngay surot no adda papanam. Ala. Panunutek pa'y ana imbag. No kabaulak nga aramidan day ta ibagbaga. Kilaang may bagak iti da ita, Ma'am Althea. Pilyong dagiti balikas mo kinibilay. Tapno saan amakadlaw. Nana Rosalia, Husto laang tinapanunot ni Turo nga aramitin niya. Agpamarang ka, anasaya at kinibilay. sige nan. Aramidak ti amin. Tapno makitak ti ibagbaga na arisol. Ma'am, nuan niya man ti maduktalam. Agtanang ka kumalaang. Nasken ama sigurado ti amin. Kaya't ko asawan. Di mo pa'y kasarsarita ni Don Braulio. May panggap iti kinabak ng dagiti dadakkel mo. Narikatan. Amangan numakadlaw ngagpalpaliw ka. Na kayo. Siputan nyo titigtig na itilak yan nakadwa ni Althea. Ha? Basta aramidan nyo tibagbaga. Numabalin Jack kayat nga umay dito yung jalak yan. Awan mo't lang ti maramidam. Takadwan ni Ma'am Althea da jalak yan. Una yung tilindangan da. Apa ya kastoy mo tirik na kamang kita ka na kuwada. Sakla ko man da jalak yan. Kumapalak ka. Ay, Bili. Una yun ti panangkitan ka na Ma'am Althea kan da jalak yan. Terus umapal kan sana po. Awan na yun. Didak man pakibyangan. Sapsapulon na ka matitay ni Ma'am Althea. Anya? Sapulon na kunam. Wan. Tadino ti ayan ni Bili. Kuna na may. Lukluk kwendak sa. Iti ka ano man. Dinak pa'y sinapol ni Althea. No, Bili. Sapsapulon na ka ni Ma'am Althea. Asit gam ka day. Tapno mamati ka. Ah, sige. Mamitikan ito lukluk kwendak. Agsagana kayo. Ma'am Althea, kita ang tagtong dito. Nibili. Nakaisam pa'y ngagturan dito ay. Sapulon na ka no, Althea. Asino tinang ibaga asap sa pulan ka, Billy? Naanos mo tipang makisarita na kanya. Asino tinang ibaga asap sa pulan ka? Kuna? Dagiti kakadwak. Imbaga daw sinapol na ka na. Isong ay masidegakan ka. Well, di naman kalaan marta ka dito para iso. Kasta ka di. Kinapon mo na. Ito'y paraiso tinangibaunan kanyak ni Don Braulio. Tapno mabantayak ti paraiso na. Basta ka di, friend. Friend, ti awag mo kanya? Uyun, friend. Saan mat siguro adakas naggayim ta? Kasla nagbaliw ti puloy ti angin. Kilat man. Si kamat, Billy. No anyaman, dagiti impakpakitak ka. Di man ikas kaso di. Naira na lang ang anak po di ulo. Iso ako nam ay suplada. Ay, Gayam. Siguro, ado tilaban mo nga arak dito'y paraiso niya. numay panggapit ay mainom nga arak. Sana parikot, Toro. Ano ti arak mi ditoy? Nakasta nga rod gayam. Aginom tayo. Makain-inumak kat iti arak. Sana parikot day na. Oh, sika nga Althea. Aginom ka kadimot iti arak? Saan yan? Da kayo latan ka nito. Mapanak pa iti silad ko dito para isa. O sige, Billy. Mapantan. Kaya kunti uminom iti arak. Apa nga ya siyak matlatan ti amininom iti anak ko, no? Tuwa pa lang nga serbesa ti nainom mo. Take time, bro. Di ka madanagan. Umin-inumak makot. Nagragsa ka gaya makasasarita. Nagragsa ka na. Napartagan tawanan ba'y. Umusidag ka man kanya. Toro.
Nay, apay ngay gayam. Apay nga umasidal nga kapailakan ka. At agsangsango talang arudan. Masidag ka kitin, tanapatag karamidag ka. Ibagakan ka. Sige. Kasta, yasidag mo pa ti ulong kanya. Taya rasas ko. Bagakan ka, ha? Ano? Alan, yasidag mo tilapayag mo. Tatay, pagako na. Sige man langan. Toro, nagpintas ka gaya. What? My goodness! Anyamat tanday tangay bagbagang! Lumira ka na yung bagpiropan. Nagpintas ka. Kaya't day tangangaw mo, Billy. Sana ka babae. Tap na ibagam kanyak ka na pintasa. Si ka lang tinangibaga kanyak iti kasta. Surun kon. Di ka kung tota, kayam tasan ka de. Oo. Agayam ta, Billy. Kuagayam. Adda ko makayat ko ngay bagakan ka. Ano niya day ta, Toro? Amom abak nang ni Don Braulio. Siguro, saan lang agmay-may sa tiparaiso ni Don Braulio niya? Na, Ngay kasawan, ang mga nadapay sa bani a resort ni Don Braulio. ang dapay. Kaparparo, resort. Naglawa. Mugat mo, papantay jay. Tayo tuloy tatiagin ng metiara. Sa dino nga minday ta lugar. May pagkakan ka. Sumuro ta kanya. Agitan ta ngagdigos iti nalawa swimming pool. Ano? Abay, mabayin ka makikita na kanya. Ngagdigos iti swimming pool. Sana. Apay kumamat ang mabaina. Kat agpadatamot alalaki. Gusto ka? Iso nga, ikatantan to, amin na pag-ananay tangag tigos. What? Grabe iti pa nagtigos ta, Toro. Tapos mo maikat amin na pag-ananay ta. Awan mo sa bali at tao, Jay. Tatalang tiyag langoy. Yak nga minamot aglangoy. Di isuro ka. Isuro ka, pumatok. Pumatok ta. Dua. Nabartakan, Billy. Sa baling titurong dagiti bagbagam. Anak ba na parte? Amok na iti pagbaga. Sala nga tatati mapanager resort. Awisan ta ni Altea. Tapag tigos mat iti swimming pool. Ay, una. Talaga nga'y surot ta ni Ma'am Altea. Mayat lakit di day jay, Billy. Rosalia, simbangpot ka din da Toro kan Altea. Saan pa'y ngaraw Marcelina? Urayok ida asumangpag. Ay, kumusta nga tanti na pananda? Sapay la kumata agbalegi ni Altea amang doktal iti amin. Day tamot ikayat ko ang mapasama, Marcelina. Dakal ti panagtalakaw kin ni Ma'am Altea. Rumbang laang nga iso amis mo ti mang doktal iti amin. Sayang ti kinabak nang dagiti dadakkel na. Nuag tinaglaang kin ni Don Braulio. Sana balen, tanakitan ni Altea ti mismo apagtaengan dagiti napukawan a dadakkel na. Gusto ka, Marcelina. Iti da ito yung araramidan na. Amok nga dan to pagsayaatan na. Naskan laeng amabawi ni Altea. Dagiti sa nikwada. Makaturturugag. Kasano asaan ka makaturturo? Kat nagado tinainom mo nga alak. Nga rod, basi-basit mat lang ti panaginong ko. Nabaratagak matlata. Kumusta? Adda ka din na amom ka ni Billy maipanggap iti sa balipay a resort ni Ninong Braulio? Ada, ma'am. Inton bigat mat lang.
Mapantay iti bagbaga na resort. Sigurado ka iti day tangay bagbagam, Toro. 100%, Ma'am Althea. Makitam ton iti may sapay resort ni Don Braulio. Nasaya at meron mo kasta. Ala, iturog mo lagtan. Sana bali, asidagtan iti balay ni Nana Marcy. Kumusta ti laboratorio ti Shabu, amigo Braulio? Awan ti parekot iti laboratorio, amigo Augusto. Agtultuloy lat na ti operasyon tayo iti droga. Aganon nadlaeng ni tayo, amigo. Amok na naka-full alert ita dagiti otoridad, may panggap iti droga. Sana parekot na ito, amigo. Kabalam dagiti taok ti mangilamang ka dagiti droga. Muy bien, amigo. Makumikom ni siya, kitaya ni Mr. Chan. Ado ti trabaho ni siya. Amok na ita, amigo. Iso aman manukan nga agpakita kanya. Gusto ni Sika. Kayatan ni siya, ti agsubli iya Espanya. Nga madupay ti rombang ni siya naramitan. Amigo. Kayat ni siya ti mapanijay daan na hideout ni Sika. Kayat ni siya kakinana. Sana parekot na ita? Sige. Naipasukon ka kadagiti driver ko ijay daan a hideout. Amigo, nibili ti kayat ni siya kamang sukon kini siya. Natayar tayo dyan nabuyot ni Sika. Amigo. Ibagam kiniso, tasukunin ni siya dito'y mansyon ni Sika. Uwan. Awagag ni Billy itamatlaan. Boss, sa dino tayo ni Don Agosto? Ada iti hardin. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Wilgayam, itay nakapailang or urayan. Nagadumati sa bali at driver. Boss, apa siya pala tinapili na? Sika ti korsonada na Billy. Kaya't nakano ti nataer. Akaskan ka. Ya. Madlawa korsonada na ka ni Don Augusto. Iso ang pangasim, Billy. Di mo pabay na, di ti kayat na. Boss, Ne, isumag ka na ito nagturong dito eh. Nasaya, tasimang pwede ni Sika, Billy. Kumusta ni Sika? Kayat ni siya, daginan na ijay hideout. nakasaganan ti kotse. Don Agosto. Ala, mapangarudan ni data, iti daan na hideout, Billy. Mabati pa ilan ni Sika, amigo, bro. Abay na nakaululi magnisik ka, Billy. At nakadiparikot ni Sika. Awan ti parikot ko. Don Agosto. Sigurado ni Sika. Uwan. Adalang simple iti isip ko. Iswa naguli makak. Tinasayaan. Tumagas ni data iti restaurant. Mabisin ni siya. Matungpal ti kayat mo. Don Agosto. Kalpasan ti panangan ni data. Mapan ni data iti pag-iinuman. Agrenak ni data iti vino. Anya? Siya ti makamu kini si Kabili. Ado ti dinero ni siya. Ngem, amon ni Sika. Ti kayat ni siya na mapasama. Sa payat na nagsaritaan ni kanitoro itakandaw. Ipasyar ko ita kani Althea iti kabarbaro a resort ni Don Braulio. Napauli ni Sika, Billy. Anya ti pampanunutan ni Sika. Awan! Awan, Don Agosto. Ma'am Althea, Kumusta? Anya ti imbaga dagiti agbambantay diti paraiso. awan ni Billy, ma'am. Adda kanina kanan na. Kasano nga rodan ti saritaan ang mapantayo iti resort ni Ninong Braulio. Malaman. Yak man amo iti dayja at tao. Awangan no, bartok na lang. Iso anay baga na ti kasyay, ma'am.
Saan na bali? Adapay sa bali agundaway. Ha? Ma'am Althea, at takot siya nagsaradang itibaton. Kotse ni Billy data. Apay, ma'am. Tikadwa ni Billy adimsa ang iti kotse. Ni Don Agosto. Ha? Anya ti araramidan na dito'y paraiso. Apay nga inumay dito'y. Anya ti araramidan ni Don Agosto dito'y paraiso, Billy. Dito ya paraiso ti pagnayadan na. No may sumarong karga ni Don Braulio. Kana na nakatrangka ti Rina o ti sinid na. Isa sana maluklok katanday jay. Matuloy tayo ka di iti resort nga ibagbagan, Billy. Pasensya kan. Sana na matuloy. Pantayak ni Don Agosto dito ay paraiso. Anya? Hindi ka madalagan na kaya. Patek nga sublin lang ni Don Agosto. Iti kayam na nga ito. At doon kung daway ko ang ipasyar ka na kayo kung toro iti resort. Sapay lang kumata din na kang paayan, Billy. Magagaran ni Toro ang makakita iti ibagbagang Arizona. Althea, iha. At damat gayam ni Sika, dito'y daan na hideout. Nininong Braulio ni Sika. Hideout. Daan a hideout ni Ninong Braulio. To'y paraiso. Kita matlatan ni siya, iha. At daka dinaibaga ni siya, nasaan na nagustuhan ni Sika. Apay nga inawagan yung iti daan a hideout ti paraiso. Don Agosto. Saan ka dinamo ni Sika? Nadaan na hideout ni Don Braulio dahito na paraiso. Saan gayam na ibagbaga ni amigo Braulio? Tidaan na hideout kini Sika. Apay nga. Ada ka di pa'y kabarbaro a hideout ni Ninong Braulio? Don Agosto? Ada, iha. Nga madayo na lugar kaya na. Mabitway. Ada kayat ni siya na damagin kini Sika. Anya na ita, Don Agosto? Napayan na nagpukaw ni Sika. Kunak, no pinanawan ni Sika ni amigo Braulio. Iha. No kita ni Sika. Kasla makit-kita ni siya tila nga dahi di Don Ramon ken Don Isabel. Napintas ni Sika. Don Agosto. Ngem, awante serbi dahi ta napintas, tada pa'y napimpintas kini Sika, iha. Anya? Nasiputan ni siya. Di pa nagsarita ni da kayo kini Billy. Saan na magustuhan ni siya? Di pa nagsabat ti mata ni da kayo na nagsarsarita. Masakit tinagam ni siya kan kaya. Anya? Kumusta, Ma'am Althea? Nakitang kadaing tibagbagan ni Billy a resort ni Don Braulio. Saan ang natuloy? Gapo ka ni Don Agosto. Anya, apay ni Don Agosto, ma. Si Mangbay iti paraiso. Kat binanbantayan ni Billy. Di pagsidaawag. Apay nga inawagan ni Don Agosto iti hideout. Ti paraiso. Anya, Sana ka man nila tao, Nana Rosalia. Maawatak ti kayat na asawan. Dagiti nga talalaki nga agbambantay iti paraiso. Kat buyot ni Ninong Braulio. Kat iti paraiso ti paglamlam manganda. anya, Dahil tinaawatak itay. Nasiputan pa'y ni Toro. Nga dain sukibot ti lalaki apaltog iti sigat. agsipot ka na imbagpam. Nalabig apaglumlumangan dagiti buyot ni Don Braulio ti paraiso. Iti tinor ti panagsarita ni Don Agosto. Adaan muna iti mapaspasam.
Nadakamat na pa'y kanyak dagiti darakkel ko. Anya, Nana Rosalia, naibagam kanyak idi ang bakla ni Don Agosto. wag ma'am. Nadakamat ko idikan ka ti kinataon. Isu nga agan-anad ka iti dayjay abakla. Narungsaw dayjay agayam ni Don Braulio. Nan, Awan tinasaya at agayam ni Don Braulio, ma'am. Paasig da ang imunyo. Isu nga agan-anad ka. Goryo, awan tinagbanagan ti panagpaliuta. No kahit mo, sumurot ka kanya kay away. Saanin, sir? Agawit ak pa iji balay ko. Awagam tulangan ti numero ti cellphone ko ngayon ko ka. Sige, urayam ti awag ko kan ka. Goryo, alam dito eh. Ha? Ni, andiyan tayo sir. Mausar mo dito akwarta. Alam mo, Sir, tapay kwartak dito. Kababayin mo't ano, ikan nagpay. siyak ka sa pulan ititulong mo. Isuarong bang awatam dito akwarta. Sir, jak magbabayadan ti tulong ko kin ka. Di na ko man pabainahan, Goryo. Saan matadakal dito agatad? So nga lamon. Mga dua, agsagana kayo. Inawagan nak ni Rudy. Nakita na ti kotse ni Mayor Carrion iti munisipyo. Kanain na nakasagana kami, Billy. Awan tagpapaputok ka na kayo. Nas ka na si Bibiyag ang makamag tayo ti Mayor. Ni Don Braulio ti makamukin ko na. Well, sana pa rin ko tayo. Apa man na makadanon tayo ti munisipyo. Tanangan nyo lang ang nagkitigaraw yun, ha? Sigurado nga at dalang iti aglawlaw dagiti puyot ti Mayor. Teka mataragan, Billy. Hala, nagsagana kayo. Asidog tayo iti munisipyo. Malas, nakapanawon ti Mayor. Nagbuntog namin yagmaneho iti kotse ni Jose. Di ka nagpabasol, Junjun. Hala, agsubli tayo matlang ijidana hedo. Nas ka na mabantayak ni Don Agosto ijay. Apa ya bantayan pala tayo jala kay kat natalagad mo tayo hay daw. Bilin kanyak dayta ni boss. Ha, just kay. Apa ya, Billy? Tibuyot ni Mayor Cartion ti magmag na nga umadayo. Tara sa inyo, surutan tayo tibuyot. Positibo. Ni Mayor Cartion tinakatakter iti sangot ti establishment. Anya, terapidan tayo, Billy. Nagadudag iti buyot na iti abay na. Ilang Mayor Carrion tinasapunan tayo. Nangikat di pa paramit dito, bro. Yung ano tayo? Saan nung kayo makapag tayo ni Mayor? Tagatudag iti patiganda. Diyos ke. Sana makapanaw na iti buyot na iti abay na. Kanya ka tanong, talto kaklatan ni Mayor ka na yun. Saan? Imor aramidin dayta. Ni Don Braulio ti manggibos iti biyak mo. May naramid mo dayta. Pero saan? Paltukan tayo, nagitibuyot na. Tapos malpasan. Diyan, naglugan dan iti kotse. Talo ako kotse tinagluganan dagiti buyot na. Tsak namnamahin nga ado ti mang bambantay kay na. Sayang lang ti oras tayo mga dalito. Sayang lang. Sana ka nagbayag iti opisina ijay munisipyo, kumpadre. Sana pare, tanabilin kumuten ti sekretarya. Iso mapalin ko ti pumanaw nga agturong iti safe house ko. Wan, oraya mo dagiti droga iti mismo abalay mo. Dagiti buyot ko ti mapandita. Bay! Balbak wa! Iparpartak mo ti panagmaneho. Diyak kayat ti mabayagan dito kalsada. Patyak gato dagiti kapuso ramang palpaliw kanyak. Sana pala, taado kayo ang sinurot kanyak.
amo ka na talgeda iti panagbiyahe nga agturong iti safe house. Nakita yung langarotan ni Mayor Carrion? Ngam apay adiyo pa'y laki ng magtiawanan bain, ha? Ado nga nagiti alalay na, boss. Ang mga numaisagma kami lang no lumaban kami kanakwada. Saan ang rason ba'y tabili? Oh, nagpanunod ka kumamat ana imbaga. Iti kasta. Adamat serbi na dagiti iba'y bayad ko kan ka. Boss, Nakapoy ti diskartem, Billy. ah, Tinaramid yo. Sinurot yo kumati nagturungan dagiti awanan bain. Tapno amu tayo. No sa dino ti paglemlem mga daya tao. Ala, pumanaw ka ni ti sangwana. Tamangan no si kapay ti partuga. Pumanaw ka. Tawan matlaang ti serserpim. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Sir, apa ang nagsardeng tayo ito lugar? Sa balit agparparik na kanyak iti dayto a lugar. Nalawa agay ti makitam dita. Ngem pulos nga awan ti makitam abalay. Sir, nalabit asungadan laeng tinalawa agay. At dalaki ti makita abalay no surutin ti dalan nyag paunag. Gusto ka. Pribado a lugar dayta. Ngem ti pagsidawak. Nakitak idi asimrek dita ni Altea. Anya? Saan lang nga ni Altea tinakita kasimrek dita? No diket uray ni Don Agosta, agayem ni Don Braulio. Sir, sakpay amadanon ta dayto a lugar. Nalabsan ta ti baybay. Iti makannawan apasit direksyon ti baybay. So apatsyak nga iti ungto day taadalan. Kat igid mismo ti baybay. Why? Nalabit a resort ti adda dita, Goryo. Ha? Sir, at tarumar ang kotse manipot iti malawagay. Dajay, inlukat dan tidak kalagay. Ni Don Agosto tinakalugan iti kotse. Kat nimot bili tinagmaneho. Sana tintad ti sarning titawa ti kotse. Iso ang nalawag ang makita tinaglugan. Sir, tsak natlaw nga dagayam tao ang nakabantay itigay. Naglingad lagayam ti awanan bain. Iso adita natlaw. Nalawagan kanyak ti amin. May saday to'y a hideout dagiti sindikato. Sir, sa dino pa iti papananta? Surutan ta ti kotse nagluganan ni Don Agosto. May salang ti dalanan ti lugar. Patsak asaan pa'y anakadayo dagiti. Sir, iti nagbeddengan ti nga ili. At nagsanga adalan. Amangan magsikko day jay, kat saan ta na masurutan? Sakbay amadanon dati nagsanga adalan. Patsak ang makamatan tayo da. Atong ti malapsan ta pagpalay dito. Ha? Sir, ti kotse surutan ta. Nagsardeng tayo iti restaurant iti igit ti highway. Wen Goryo. Ay, isardeng ko ti motorsiklo iti saan unay nga dayo kadakwada. Mga nisik ka ti atubig. Sana kayat ni siya na mabisinan nisik ka. agyaman at Don Agosto. Sana parekot ni siya ti kwarta. Iso na amin na kayat ni Sika. Katangan ni siya. Pinapatag, Sika kini siya ti kanayo na kadwa. Inchend? Uwan Don Agosto. Basta sika. Arami ti amin, tapno maparagsak ka. Muy bien. Dahita ti kayat ni siya. Alaen ni Sika da ito'y nagata. Allowance ni Sika. Agyaman at Don Agosto. Mapanidata. Iti laboratorio ti siya mo. Kaya't ni siya na makita.
Uwan to na gusto. Nabayag ka din yung nakikita ti laboratorio. Yan ti baro hideout. Husto ni Sika. Iti ka barbaro na hideout ni amigo Braulio. Tiayan ti laboratorio ni siya. Nalabit na ado ti makita kan narami din na siya po. Mangala ni data ti siya po. Naramatan ni data. Anya? Nangagnisi ka, timbaga ni siya. Agaramat ni data iti siya po. Agaramat ni data. Sir, sa pali mo nanda ito ang lugar. Wan Korya. Simrak ti kotse iti gay. Katapag isulang ti kotse adumalan. Akikidla ang ti kalsada ng agturong iti adayo a lugar. Nalabit niya agturong iti kabakiran ti akikid adalan, sir. Jak namaan nga dagayam akikid a kalsada ng agturong ditay. Saan ta nasurutan ti kotse? Pagdua-duaan mananda ito asimrak ang Kastamot nita kayo, Obi. Kumusta nita kayo? Dito yung laboratorio ni siya. Kami matidoy. Muy bien. Saan na matanagan nita kayo? Ikan ni siyak nita kayo, iti kwarta. Basta sayatan nita kayo, ti trabaho nita kayo. Tapno saan anaimot ni siyak. Awan to na gusto. Billy. Kaya't ni siyak na makita dagiti kararamid na siya po. At ito nakasagana na may deliver siya po doon na gusto. Ingkar kami ni attache case. Lukatanan ni si kate attache case. Ada ita, doon na gusto. Wow! Primera klase na siya po. Malah, irikimot lang ni si kate attache case. Matungpal, doon na gusto. Malauping, mangisagana nita kayo ti mainom na. Tanggayan nyo ni siyak na uminom. Kartingan nita kayo. Rosalia, tulungam lagan dagiti serbidora tayo ang mga sikaso kadagiti mangmangan. Inak matulungan ni Marcelina iti kusina. Wag, Amalia. Datayong ti mga sikaso iti pakanan. Awan mo't daal tiya kenturaw. Anya pahingay. Agtitinulong tayo. Tapno ad dapay nga umado dagiti suki tayo amangan. Amagad kayo man iti patis nita. Ay, wan, sir, mabitlaan. Ha? Ti lalaki adumaw daw at iti patis. Apay, Rosalia. Kasla nakikita ka. Inyawat ang ti serbidura ti patis kengkwana. Asino nga minday ta alalaki, Rosalia? Wan, malagip kang Amalia. Kadwa idinibili da ita lalaki nga imunag iti may sa asilay iti mansyawn. Anya? Buyot ni Don Braulio da ita. Diyos ko. Sana ba na? Dinak nakita. Ti serbidura ti masidag kwa na anang yapat iti patis. Ala, mapankalangan ijay kusina, Rosalia. Dakam hinti makaammo dito eh. Mapankan, tama nga numailasin nakapay ti lalaki. Anyang matindi kastoy amarikrik nak. Makas asawa ako na talaga. Nilatan mam alti ti pampanunutak. Iturturod kon samat ng nibagakan kwa nga asawa akon. Tapno saanan nga umatayupay kanyak. Jak langit di maklon nga asawang isabali ni darling kong alteya. Mabagkitak siguro. Ikaw magayang, ma'am. Nagdaka lang itiisip ko.
Ita kala at anagparang ka. Anya? Ada iti isip mo kunam? Wen ma'am, saan ka ang maiwaksi iti isip ko? Si kalatan tilinaon ti pusok. Ada ita ka manin ako naktor. Wen gaya ma'am. Apay ngayon masidag ka kanya. Ada ka tinapatag ngay bagam, ha? Awan, nakita ka lang ang agtugtugaw diti salas? Iso ay nasigdan ka. Kasta ka di, ma'am. Saan ka makaturog? No agkidamag. Siririing isip ko. Agduduma dagiti mapampanunot ko. Agpadatangarod iti marikrik na, ma'am. Agduduma mo iti mapampanunot ko. May panggap ka. Anya? Apay man? Makaas-asawa ak nga minahon, ma'am. Anya? Nagrigat ti kasasangad ko. Inaldawlatan nga aburido ak. Toro. Ma'am Althea, sumsumgudin tirik na. Nang runak at nagulimak tirabi. Sakat, imasidag ka kanya. Anya ka din di mapaspasama kan ka, Toro. Oray lang pangato kan agpababa dagiti kiday mo ako mitkita kanya. Saan pa yan ang mabilang ti panagkiram mo? Talaga akasta ti matak. Nang runa no adda na pintas a babae iti sangwanak, ma'am. Anya? Di nakatawaan, Ma'am Althea. Ay, di nakman angawan akas na, Toro. Amamukan. Sa anak nga gang angaw, Ma'am Althea. Pudno amin ngay bagbagakan ka. Oh, apa yan nagsinaay ka, ma'am? Diyak mapupuot ang tiyak sinaay, Toro. Kaya tasawan na ita. Adda na ipampan adagansan titi barukong ko. Anya? Nudaduma. Kalatlatan ti panagulimak ko. Kasla na bambanok tiriknak. Makiasawa ka nga ninan, ma'am. Tapno mapunas ti dagansan di tabarukong mo. Anya? Adang mo't tinakasagana ang mga asawakan ka. Nuumanugot kalakit di ang makiasawa. Awan iti panunod ko dahita pa nakiasawa, Toro. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Dakamatak man tinagan ni Miguel. Ma'am. Adda ko may bagakan ka. Anya dita? Nariknak mat idi nga da pa nagustong itigayam ko ani Miguel. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Iso ka diti kayat mo ang mga sawakan ka? Imposible dahita apang panunutem. Nukas pangarigan kunakmat, ma'am. Okay. Wen. Aklonan? Ay ayatak ni Miguel. What? Nila ang nana Rosalia ti makaam mo iti amin. Iti may sa Arabi asaan ka makaturog. Ada text kanyak ni Miguel. Kat iti day tamat la ang Arabi. Iso ti adda iti isip ko. Namaminsan kakurak ni Miguel. Namaminsan man. Sapsapulak kat kayat ko ang makita. Ma'am Althea. Na maisublipay ko man ti panawan. Siya kung tinangibagakan ko na. Iti marik Nagalas man akitaan at ipayan mismo a babae iti mangibaga iti ayat na iti maysa lalaki. Ngamawan anyaman na kanya deta. Tinapatak. Maibagak iti lalaki. Nga iso kat ay ayatan. Ma'am Althea. Nila ang Miguel tinakariknak iti kastoy, Toro. Kinapudno na. Agar arami dakla ang iti wagas. Tapno makaduan nak ni Miguel iti papanak. Kasta ka di, Ma'am Althea. Puan, Toro. Naragsakak no adda iti apay ni Miguel. Diyak may lawlawang ti kinaragsak ko. Gustoon, Ma'am Althea. Agarubos ang tiluak ka dagiti bagbagam. Apa yan?
Masaksakitan ako, Ma'am Althea. Bumtagan ti barukong ko. Anya? Oh, danggam ti barukong ko, ma'am. At da ibalbalikas na. Anya ti ibalbalikas na? I love you very much, Althea. Kunana. Kakadwa! Itinay ito yung gundaway. Di tayo paluspusan dayjay a mayor. Wen, Billy! At dalang ni Mayor Carion iti opisina na dito yung munisipyo. Limot asar kag ti opisina na. Asa na makadlaw na iti bodyguard na. Ngayon magsagana kayo. Bili, nagkalaan. Nagtitipuyok ni Mayor Carion. Wen, amok ti raramidak. Aramidak ti amin tapno makastra kag iti munisipyo. Asaan na makadlaw na iti buyot na. Di ba? Nakatakder tayo ti San Unay nga tayo iti ruangan ti munisipyo. Gundaway kon kakadwa. Noon yaman ti mapasakak. Amo yun tiramidan niya. Agalarto kayo. Sana humbar na bayaga kayo bisita. Hanggang nadakitan. Diyak kaya ti maitulad ka ni Congressman Marasigan. Saan nga mo nagiti babagay dito yung munisipyo ti legal nga aramid ko. Nalapit at ti sekretarya ti agtok-tok-tok. At dangamin nang ibaunakan. Juan. Mayor Carion. Pili! Mayor. Di kan mas daw no adak kita dito yung opisina. Kaya't nakamakasarita ni Don Braulio. Anya? Napatagtibaganakan ka. Iso asumurot ka kanya, Mayor Carion. Mas ka na makasaritak ti Mayor, kita ito inig. Natanggap iti linag kang kapian. Kasi dahil ako niti opisina ti Mayor. Sa altitsar ti lalaki anang kuyog kini Mayor Carion na papanaw. Tumalangkyaw. Nagsityas ti lalaki ti kadwa na itiruar. Tuloy ko ti magna, kat surot at edad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Parting ang timag na, Mayor Carion. Agpasimple ka lang at bagaan dagiti tao may tirwar asan da sumursog ka. Limad na nakapatawang tipaltukukin ka. Pumatay ka na tignay kay titakas. Anya? Mabitlaing, Mayor. Asino ti? Soldado. Kalala, sekamat gaya. Sa dino ti papanan nyo, Mayor. Apay ang nakadagkat ka tayo alala. Diyos kay, ipasimple nga ilang magtipagtog ka. Akwa! Sir, gayam ko ni Mayor Carion. Adalabit papanan mi. Saan ka din, Mayor? Juan, ada papanan ni Colonel. Napatag ko matipagsaritaan ta, Mayor. Lumabaling. Ikan nagpaiti oras mo, tapno makapagsarita ta. Lalaki, pasensya ka. Napatag ti bagak ni Mayor Carion. Napatag ko na. Sayang tika nito. Si Mang Padji Soldado itay, kinasarita natin Mayor. Sana ka basta makapagtignay. Kailangan mo tanong da si Mang Pada Pulis. Pasalamat nga ngayon, Pay. Mismo nga ti munisip, ti pangkamagan tayo, mga imposible taramidan tayo. Kaya kami pampanunutag. Ang mga nusan tayo manin ang makita ni Mayor Carion, kalpasan ti panaggapunay ti opisina na. Tayo ko na kanutin, Pay. May mimbag pa eh. Nupaltukan tayong medyam. Dahil tamot ti kahit ko mapasama. Yung bili ni Don Braulio nga iso mismo ti mang patay ti Dayjam, Mayor.
Ano nga ro taramidan? Agsubli tayo ni Mansyon. Siyak kung timang ilawlawag ka ni Don Braulio tinapasamak. Ala, magandara mo tayo kotse. Juanito. Itibiyang ti pulisya kan militar. Nas kan launay ti koordinasyon may panggap iti linak kan kapya ti daytoy nga ili. Mayor. Gusto ka, Colonel. Napalabas nga daw, nariribok ti ilim eh. Adu dagiti matil ti lewat droga kanuan niya paya klase ti krimen. Mayor. At naawat ko akid daw surat. Manipod iti regional office ti pulisya. At napagnunuman dagiti opisyal alas kanya may katan iti organisasyon dagiti Scalawags. Ya, Sigon iti nabasa kiti kidawa surat. Iti masakupam ti ayan dagiti dadtumang Scalawags. Colonel. Dagiti Scalawags ti mangdadadael iti napintas nga imahe dagiti uniformado a pulis wenno militar. Mayor, Pacheck anaamuamon daytoy ang panag. Kaputa sikat ti ama iti daytoy nga i. Wan, naibagan kanyak ti hepe ti pulis. Mayor, may sasaludsod. May samat asumpat. Hanya dayta, Colonel. At takabian mo. May panggap ka na Scalawags. Ako, awan, Colonel. Awan ti sabali amat-madlaw ko kadagiti pulis. Sigurado ka, Mayor. Wan, masigurado tayo na. Biddo tinakalanad iti kidawa surat manipod iti regional office ti pulisya. Awan ti Scalawags iti organisasyon ti pulisya dito'y ili. No saan na si mangpat ni Colonel Maravilla nakamagdakonda Billy. Saan may nasiputan ni Billy ngayon mo nagiti munisipyo, Mayor? Kaputan mo nal kayo nagpampantay itirwar ka naglawlaw ti presidensya. Mayor, Sanak matkiting agbutang ka ni Don Braulio awan ti mo asos. Ngam naskan nga gananak. No nasiribak. Amo ka nasiribak tay jaya Don Braulio. Mayor, Saan na masurutan ti likaw ti bito ka day jaya Don. Iti daytoy a probinsya. Iso ti katursukan a pangulo dagiti sindikato. Sigurado ka, hindi tayo magpagkampili. Uwan, boss. Kailangan kami ngayon masilig da dya, Colonel Maravilla. Iswadyak may patungpal ti panggap ko kini Mayor Carnan. Colonel Maravilla. Talagang amangin ko na itanagan. Pura siyak, boss. Kabarbaro lang iti panagdengeg ko tinagan na. Ngayam sigon kan kuha na. Kapatag ka no ti pagsaritaan na ka ni Mayor Carrion. Kasta? Boss. Dahito ikat kapanunutak lang. Anya dito? Ang mga nukadwamot ni Mayor Carrion dahil ang opisyal. Paliiwan yung titignay na diya, Colonel Maravilla. Amangan mo at nahusto ti atap mo. May panggap kan kwa. Asino nga taray ti umawawag. Igayam Benji. Hello. Kumusta kan, Benji? Kaya't mo ti agbakasyon dito'y probinsya. Sana parikot tayo na. Ano ti panggap mo panagbakasyon? Mala. Ipasukon ka kadagiti buyot ko. Bye. Makalagit ti ka nakagbakasyon. Di makalit ti syudad ni Ben. Iso akayat na ti agaliwaksay dito'y probinsya. Urayan nyo, di ka nakagbakasyon.
Raya nyo tinagsanga adalan nga agturong iti safe house o bin. Aga po iti syudad ni Benji. At sana nga mo ti safe house ko. Urad walang ti manguray kan kuana ta adamat bukod na akte. Magtignay kayon o bin. Okay. Bilangin nyo na imbag dagiti droga nga dagiti bodega. Inton bigat matlaang maibiyahe na gitoy. Sayatan nyo ti trabaho yo. Tapno ited ko man ti husto asweldo yo. Boss, Apa, Bill? dagiti droga naggapu iti laboratorio. Alaan kano ni Don Agosto. Ibiyahe na mapan iti lugar da Mr. Chan. Sana paregot tayo Bill. Sige. Itad mo kan kuwano dagiti kasapulan. Areglado, boss. Nagado dagiti siya bungad da dito'y bodega ita. May deliver ka di amin dagiti kadagiti parokyano. Well, basta nagagat lang kiti dagiti kakadwa tayo. Kaya kung di makamo ka dagiti dadtuma, boss. I-deliver ko ka dagiti dadtuma pa'y aparokyano tayo. Good. Ita, tawanan dagiti tubang iti negosyo tayo. Adumanan ti mapaglakwan kadagiti droga. Wan, boss. Nilangan Mayor Carrion ti parikot. Sana bale. At atupay ti sabalingal daw tapno malikitar day jata. Tirumbang aramidan tayo. Iparang tayo ka ni Mayor Carrion. Alapigpig sa lata ti grupo tayo. Nga may ti grupo. Wan, boss. No ararigan, pasit lang ti grupo na. Small time lang ti Mayor Carrion. Ang tilang jak kaya. Gat ipanangipit na iti droga tayo iti masakupan. Wan nga rod, boss. Ala, tulungan mo dagiti kakadwa tayo dito yung putek. Or nusan daan na yung bag dagiti ma-deliver a droga ito biga. Boss, nakapanawan dagiti mapanag-deliver ka dagiti droga. Sinigurado yung kadian na linis ti kalsada apag daan nyo? Ngawan ti pulilyaso ang mapasabag? Wan, boss. Pinapudno na. Ada pinauna ka nagbiyahe tapno nalinis ti pag. Good. Marunuak mo na rumar, boss. Nas ka na may biyahe mo dagiti dadtuma droga ka dagiti parokyano tayo. Pili, siputan mo na yung bag dagiti kakadwa ang pagiti. Awan, ipanagtalag ko kadagiti dadtuma at tao tayo. Wan, boss. Yak kaya tigaraw dagiti dadtuma abuyot tayo, Pili. No at na mapukaw kadagiti may deliver, yan, di katukad na. Maluman, gabawantay lang dagiti nanguray kene Benji. Iti nagsanga adalan. Ano nga taan tinaramid na? Nabayaga jak nakita ni Benji. Iso amagagaranak mo ta na makakita kan kwan. Iso gagaya ng titita. Nakita ko ti kotse ni Benji. Angkan, maragsakan ka makakita manin kan ka. Kasta akmat Benji. Talaga asa na nagbalaw ti langam. Napiskad lata ti pamagim. Wen gaya man kan. Jak korsonada ti ugali dagiti buyot mo anang uray kanyag itinagsanga adalan. Apay, anya ti di mo nagustuhan kada-kada. Awan man lati nagkablao kanya. Awan ti respeto da. Anya? May saday tayo ti jak kayat nga ugali ti buyot. Angkan. Amam mo na. No agdadyak magustuhan ti ugali na. Pantugak at takos. Agkalma ka lang, Benji. Tilangan pinanunot ko. Buyot mo dagiti nang isuro kanya kiti dalan niya turong diti safe house mo. Benji. Uncle, apay nga da ka dito'y safe house? Adda ka di ilam-lamang. Tas siya kung ti makamu amang sulbar iti parikot mo.
Ibaga matagos, angkan? Benji, ang mumat dagiti legal ang negosyo. Ado dagiti makalaban. Angkan? Iti lang kalman. At nagpanggap amang kamakanyak abuyot ni Don Braulio. Sino dahi ta Don Braulio, angkan? Big time a leader ti sindikat. Ado dagiti buyot na kan nagduduma dagiti illegal ang negosyo na. Isuka diti ilam-lamangam, angkan? Di ka matanagan. At daak ita dito'y safe house mo. Saan niya agbalin kanyak dagiti nagadua buyot na? Saan lang yan ni Don Braulio ti kapuso? Sino pa, angkan? Ni Miguel Amurtal kabusor di Congressman Marasigan. Anya? Nasigulat ni Miguel. Naparmag na ti sigud a general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Panag ko na. Kapoy laeng dadya Congressman Marasigan, angkan. Oray pa'y nagbalit a general no nakapoy mo't ti diskarte na. Talaga ama parmat. Kaya't ko ang makasango, ibagbagam amigel, angkan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panakban mo magbakasyon, di ka na kanyo maskulado dito yung probinsya. Iso ti ko na kanya. Sambat nga bakasyon. No dikat agsap-sapol iti riribok. Maglawa na siglat ti ka na kanyo, Mayor. Talaga na siglat da ta sigod a soldado. Naikat iti serbisyo. Kapo iti madi nga aramid na. Sigod kayo na soldado, Mayor. Iso tanangin nyo titigtig na iyo. Basitla ka mali ang makita na kada kayo. Amangan mo dakas taramidan mo. Nakabutbutang gayam dadya tao, Mayor. Tandaan nyo ti kunako, Bing. Tanangan nyo ti garawyo no adda dito'y safe house ni Benji. Nabayag ka panawin ajak nakita tayo sa lugar. Nabayag ti panagtalinaad ko iti syudad. Tinasayaan. Isarteng ko ti kotse ti batok ti paste. Promuara. Kaya't ko ti mga niti tayo restaurant. Talaga nagdakkel ti nagbaliwan ti lugar. Wow! Diya'y babae ang magmag na itisan unay nga tayo. Nagpintas. Materialis puertes ti pamagina. Diya'y, gimanlasi mo ni ti kalsada. Nagpaliw ti panunod ko. Saan akong amapan ti restaurant. Surutek lang ti babae. Nag-text kanyak nito. Gumata nga ka dagiti masapsapon iti pakanan. Aglayo na kon iti grocery store. Miss, mabit lang. Sino ti? Ha? Ay. Pasensya ka no, nasinga ka. Sorry sir, panawan ka pa ga. Ops! Mabit lang. Kaya't ko lang ti makiam amo ganyan. Shock ni Benji. Sika, anya tinagan mo? Ditakan. Pimanawain. Napimpintas pa'y kayam. Idinasit kak tayo dya babae. Wow! Magkapamauyong tilangana. At tagayam na pintas iti dahito nga ini. Kinasayaan. Limad asurotag ti babae. Di kotse pa'y kayam ti babae. Langana ti baknang. Saan ka maikat iti isip ko ti langana? Para kanyak, ison ti kapintasan a babae a nakita. Dajay, nagsarting ti kotse na iti public market.
droga. Mangkita ak iti pangiparking ak iti kotse kat paliiwag ti babae. Punak matngamin kan ka. Akaduaan ka iti sa di naman apa pa na, ma'am. Kita ngam, tinapasamakan ka. Kaya't nalaang ti makiam amo kanya. Anya, Naglaang itay. Siya gayam kay ayaban na. Nagdua-dua at iso api manawak adagos. saan lang yun nga bidot dahi at tao? Amang dangran kan ka. Tasyak ti makalaban na. Yak kaya't nadadangkas ang mapasamakan ka, Ma'am Althea. Tora, Napintas ka kami, ma'am. Iso nga ado ti lalaki nga gusto kan ka. Ngamjak itulok abastosan da ka. Ikak ida iti pagnakman da. No pagaramidan da ka iti dakas. Boss, baligi ti pagnami. Na-deliver mi dagiti droga nga awan tinapasamak a bulilyaso. Good. Kat? Ayan dagiti kwarta naglakwan. At iti unag ti kotse, boss. Ala, ita dyan kanyak ti kwarta. Kaya't kor, ang magkita tinarepet a milyones. Agranek kayo iti ado nga arap o be. Balik iti narami nyo apan ang i-deliver kadang iti droga. Awan, Don Braulio! Bili, di ka matanagan. Naikang kamat iti gugunam. Gapo iti panangida ulom kadakwat. Agyaman na, Don Braulio. Oh, gusto pa lang. Nagsublimot lang ti ado a kwarta na pukaw. Nagiti pimanaw asukit ng aparokyano. Nagsublimot lang ang mga lakanya. Kawan mo't lang ti maramidantan. Boss, manipod na papatay dagiti kalaban tayo ti negosyo. Dumakda kayo lang ti mapaglakwan tayo ti droga. Wan, itang tinapastag tayo. Nagado ang kwarta. Ala, sumurot ka kanya kay opisina. Ited ko ken kat igunggunam ang kwarta. Tsaklay mo pagarop. Nga dugayam ti nagpipinta sa babae ito nga ito. Amangan no kaya't mo ti babae itating dyan. Yan. Abay, Adam may tadyo kanya ka babae? Ano, nagkado ka babae kay club, eh. Na kami ti makamugan ka. Anya? Ikandak iti babae a babayadan? Ako ti papilyan, Benje. Nagpupusaksak na. Nako, agay. Kanya't pa nagkita mo kanya, ha? Agtatakon iti babayadan na babae, ha? Benje, sorry. Awan ti sorry kanya. Benje, sa'yo ti may paturong ti paltog mo, anyak. Jak kayat akasagot ti kasken ka! Oh! Kasta ti rumbang ka, ha? Ikaw naggitin iti babayadan lang ang babae? Eh! Asino ka na kayo ti mangitad kanya kiti babayadan na babae? Asino? Pinapasamak. Tuwarto. Wan mayor, ay nauyong kayam di ka anak ni Benji. Imbagak matan kada kayo apilyan nyo. Bueno, anado nyo dagiti balikas nga isawang nyo ka ni Benji. Nakabot-butang tilakan na ito ay mayor. Kalat-latan na pinaltugan na ni Ansong. Ayan nga rodon ti bangkay ni Ansong. Ingkalimin iti kabakiran di bangkay na mayor. Ayan ni Benji Takasari. Napitak mo tito iti aglawlaw ti Sepaus, mayor. Ala, ang sumdi ka ni Tayan dagiti kakaduang pa. Kasaritak ni Benji, may panggap iti naramid na iti kadwa tayo. Maputbutangan dagiti buyot ko kan ka, Benji. Gapo, ta pinaltugam latan ni Anso iti sangoyo nga agi ino. Mangin insulto ngamin tayo diyang ansong, Anggal. Agasan. Ikan nakano iti babayadan laing a babae?
Saan ang nagtatakko ni ti babayadan lang nga babae, Uncle? Adda plan-planot nga ramitan, iti nakitak a babae, kalman. Kasdi a klase ti babae ti kayat ko nga ikutan, Uncle. Napintas, napudaw, ken wow ti pamagina. Sino na ito babae at nakamatan? Ha? Jak amo tinagan na. Ngem masiguradok ama-amok tumatlaan. Oray agparigatak nga masidagkan ko na. Tinapatay. Maikotak iti kabiitan a panahon. Manipod si pagpagkating mansyon, iya. Saan ka matagtagan? Apay. Ada lang aming pampanon. Ibagam lang kanya. Parang matulungan ka. Abangan no kasapulam ti baro akotse. Wano saan ato akwanta. Iya, ibagam kanya. Ta ipaay ko adalo. Malagip ko ti kinaubing ko iti dahiti aman. Awan ti mapalong ko iti aparit. Jak amo dagiti mapaspasamak iti aglaw. Iya? Ti amok idi. Kat husto amin ang dagiti makikita ken mangmang ko. Gaya. At dapay dagiti naskan ama-ampa maipangga iti biyak. Diyak maawatan dagiti magpagam, iya. Nagilimad kayo kanyak iti napayag a panawan. Anya? Tilaan kanayon nga ibagayo kanyak idi. Kati kinabaknang tayo. Ngam ti pudpud no akinat tao. Awan tinadakdakamat. Kwa? Saan ako nga agpalpalikaw pa, Nino? Maipanggap na ito iti paraiso. Apa iti paraiso? Dahito ikat na amuak iti sabal na tao. Ti paraiso. Kat ukwa, damama kan papa. Anya? Jak ilibak a nabasak ti dokumento ti daga. Ako kon ti paraiso. Ngam adomat dagiti mangibagbaga. Ako kwa ti pamilya. Iya. Sikamot lang tinangibaga. Anabasan ti dokumento ti daga. Asya tinakainaganan na. Iya, palso dagiti nangag mo maipanggap iti paraiso. Sino tinangibagakan kay ti kasta? Ni ka di Rosalia? Iso ka di tinangibagakan ka, iha? Saan, Nino? Naamuak iti sabal at tao. Ni Amalia tinakamwam? Palso amin dagiti bagbagadakan ka, iha. Nadakamat na danana Rosalia ken Nana Amalia. Madlaw kong agul-ulpot. Ta saan ang makakita kanyak iti diretso. Di na kita ni ti kasta, iha. Awan tayo mo kiti damdamagam kanya. Nalawag mo tinabasa ma dokumento. Ako kwa ti paraiso. No agul-ulbod ni Don Braulio, nakadumog ang makisarsarita, ma'am. Uy, nadlaw ko matday tanan. Itay pimanawag iti mansyon. Kalat ang nagturong iti opisina. Talaga ang napaklan nga ulbod ni Don Braulio. Nagdakas na jay ataw. Si bibiyag pailaang dito'y rabaw ti daga. Maur-ura mo ti kararwana ijay impyerno. Nana, Apay, ma'am. mamuak pahingat at kinapod mo. Di ka mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Rumwar tumot lang ti kinapudnaw, kat mabaweng ti kinabaknang ti pamilyam. No agpatingga akla ang iti panagpalpali. Awan ti mapasama kanya. Ma'am,
Ada na panunot ko nga ramitan. Barang umayon kanyak ti kanito. At maamwak ti palimad ni Ninong Brown. Anya day taan na panunot mo, Ma'am Althea. Dumngag ka na, Rosalia. Ibagak kan kano anya ti panggap ko nga ramitan. Dumngag ka, Nana. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.